and Tasum, sir, yes, hospital, yes, if you not grounds. Nurse, hospital, nurse, or more simple, ma, and one born in Yajuma. Hospital here first, and some of the Sifu Nagas was it. But here's the case, yes, if you not grounds to Kruma, me was in here hospital. As a manager, it will know. Just and yes, I be a name so Sifu Nagas, I blame you here hospital. Yes, I be a name. Doctors are bombing here, Bangalore, when you have been night, near Sifu Nagas. And Tasum, market to work, market cassia, I was saying, full innovation. Now, I see sales unit market to be for Vichira, TSC market. Meanwhile, baby, I died there now, they be a common. You know, innovation. I'm for job on 9, I'm for farm hour. Hey, yes, of course, I'm not dinner. Some market, you know, innovation, you could see for a while. And also, it was a channel, a aspect of the community, the worst community center now. I was saying, you development no, because of maybe a cost in tea. Now, you acquire for development. I was saying, you know, you bum. And they be a baby, and it was a dinner way, no. A sefata, or sefata, and son was a dinner way, no. You know, I get to say, really, a year. Therefore, said I can, we are buying a Jumane Cosso now. Yes, men can cry that shop, so now AdwenepaheneTv, the two who was a first man to rebels about support to a Jumana, young folk cleaners company, or more, so what you say. The model. So we are the so at assessment TV. Adwumana air possible cement a short and we be anywhere. Okana mobile area. See a mobile ability cement. Adwumana say you 12 months. See a damasi. In my dream. Yeah, Franco. So be yes. I'm so aware. The Adwumana Koso. Sana ya kano yenyi na yem tu so ne mo ye man Ghana ha ya mfo aha AdwenepaheneTV say ebi so ya bo adwuma adjustment yen san ye de eko e be san hia Adwenepahene okwa supre kwamra fo wa ko bibire plan ba fo okwa burumu odi putupuye aburaburu ma mansan wo foto tibidie. I like it. Ghana this man Ghana take for him so for Adwenepahene aka fufu kinsen dan ya kano ha ya mfo man kwa so na ewe na si ya mfo cleaning ambassadors yeah adwuma what you say the be na ka say adebo ho a na se tu ho na mo a e boa amatuma mamufo no so mo e da mo nyina ye ba ko a e boa mama no so e da e koso ne ya tashi ya adwuma wa hwa ya de concrete na ya don na sa no what you say aha ni na mo ajuna hu say aha say o da plan na ye hwa de ni na mo ajuna hu say aha en kan no na abaya da hai ana na ye ma me no obi afaso onko nsu a sabi kaprache obi anti o muka o mo atena ase adwena hu se nyansa wo hoyi so atena ase a na so odwene ne ko akiri a bo mu se ye bibi wo se ya na eboa obi nya de e ma me hwe ase na ye nkasa ho mla me be se ye wa papanyi fada na ne na di nkomo kakra se ne be ya adebe wo a ye se uduru fia yedika ne panyin ye dai edi nkomo aja mbato wota me edi nkomo kakra we da ni de kwa so a ya she fa wa ase am say e bo aduma aja mbato fro say frame atawia mbato fi anfo ya ya da ase aja na ene aduma omuyi wanga sana mbaye na uto ujina ha bibia de ko namba cha ugo adia pote pante ma mutumo organize ya se mbo yesa food bridge ya hu se handi ka do na fa na fedua yi so anya de boa ye na memrantie ya agense ye be ye bridge ipa betimi afaso a obiya enhwia se ana obiya nkra ani na mbeto ye ne ye gusu a ye adwuma me metentem ho ya wotentem ho ya na sa wo so fa habi na sa no kra be sa abo awo me akuna mutiano okay Ghana this man Ghana table say na ye kan aya yanfo man kwa so bada e beda so bi ya me sraw ye nto aso ye nua atan What about me? Come on, I am blessed. So, I present come on, I say, and tomorrow, I say, and tomorrow, Catania muscle. What I say, yeah, the Ghana, most of what Juma. Now, I can't say, I'm no more. Hello, Panos, and we seven board Juma. None of more board Juma. Now, when some folk a crowd, but can't find one, say, because when you say, dear Apostle, I can assembly it, young folk community in the
na we are be for see ye the small one dey jaw na duma dia ye no ye tuwache aduma na ye adwene say ye be ye de aboa yanfo enti ada ye nchi da ya obi anko obi anko aduma na na ngadi sisi e patem enti ene bridge nko a hunu bi na ye bota akese ye de prapra e patem sisi e patem ba ye bi ba bi ne se hu se no ma bi nko yi a na o say ye ba na ye be tenetene sa fo bi for years so in Sabina ada for years erosion na ene ya for erosion se fa okay if you feel this one have you for nothing so no na nipa dey so fast o mo dey aduane fast o nkase for bi wati ya sabi ko guto bi wati ya o mo dey aduane fast o mo ani kere kere wo ha o mo kwaje mebura ahia na mo dey fa ndi e kan se mo se na no ma mi bi e kwa asale o Pentecost ya o tutu ne ho ko hia se esa mutumi o se itumi ye sabrede se na be ya nipa be bo nipa ho kwan obi be ka se bia na pa wiron fo bi ni abomo aban ama muska se mo fa nye bibi e wa ha se ana se aban kwa ni mo hwe na se aban ni mo hwe ya nka se na ya aban mo nka se na mo ya aban aban DC MC asamene ma kwa ni mo hwe ni mo hwe na me ba mpa cho mo de to mo nim na mo anya na se asamene ma de abona ma ne se ye dwuma di bi sei ba mai ana DC so so ko kwanta MP so tinkan nti ye de ye na ye wo hande ka ye MP ni ye DC ni asamene ma ne se abona ma ne wa ma nti no ye tu ka se wa ma nti ye tena ho ye guso ye dwuma ni ni ayi ade wa kasa bebre na am se abusafo mo hwe ya asamble ma mo yamfo ene ye kan se mpanyimfo a mo aban mu a se frache ye de ko kromoti ato aba ayi mo no enya mo nkwa mo mabusua ene hia so ate ase mfado do na twasi aye ene mba aye a omoye de omo nyina be kampo mo eto aba ede ma mo nti wa wo hwe adwuma ya mo nyi ya so bita frache muti e kan se parliament o ena mo bo adwuma saa na wo be se nyina no nke ya de akanye sika do bia ka mutuma de asoport aboa so ate ase nke nya ne se omo ya ade kituo ye o sa mutumi e de kampo mo a nke ya ne kase ka nyina be ta fa sei so ati asentu panyimfo no mo hwe afia bato e course no a mo ngasa mo fanya adusua na mutumi ne de entie tima mamufo no enum nsem nko mo na to abare de de ma nta ba na mo to de ma mo no eze musu mutumi de eboa twene adwuma mo yeyi anema ye mixi they say we first you ensu o sha beto ma wa se ya ye sembe de be mese na ni aba ko so be de be din komo ni aba ba ta jun fa yin ti be hia ha ka mbacho na boko de so bia da din na mbacho fi afukuru mu a na uko na ye ba wa ha Bachai uko na ye ba okuru mu a na bia doso mo doso na uko na ujina ha oh ene no ye di to group ni mti eye me mepe se opa obeba opa oma bia anhyew be sign say ye drink tem afo area mu afo na emi hu se emi wafo wa ha omu tale kwan na omu brain no na epushi me say me de me ho beba be join ne ya bo ama ya ye kwan na mo we be ka say oba de na ni ade pa but nyo ono nkwa na oba o de wo ya nfu no say so ati asese kana wale a nko be ko bi so ati ase onye selekun for no mo retintin say me adwon TV de me no kro de me de meka na me krumo ya na me de me free so ati ase mini aba ma wo so atwe so ankrema na abai ma uskase kunsu ya na say MP ma uskase kunsu bia ma miska aha so it is a kind of the system is working now system na working na waduna da wutirim ene kan na monte ase no yesi mpanyifo no mpanyifo no nya de eso mo mo o but ti mama mu fo no eso mo de mu so mbe support eti we e example ayo ko magana mpanyifo ya to abama mo a mo say mo na mu diska no kana mu di no mo kai enti ma fo no nya ba ene do bo aduma yi ti bo aduma wa ya mi shira pa ami ni abema mi so so kasa akra bla na mi ko mo akra bema yeah bi bia boko ya ntwe mabro yi enso ansan ya wi akoko ai ta ya ntwe se MP beba ene yeso a ya ntwe se DC ya na MC be de ebeba ya ntwe se nipa so meto amana kesi ni se be ewu ansana ya dwadwe bema me no be kasa o ma ntwem ha me bo ni ma me bia ntwem ha o so twem ha yeso bia ntwem o bra twem ha e bra ntwem ha na de ntra be sa adwempa ayewo e wo ya ho ntia e adwempa TV ma adwempa mo so mo hu se
ye boy adwuma nti ko sa mansan ye den ehunu no enti ene ye segmo ye cleanliness ambassadors okay so hwe yamfo ko dua ni mu a ye na ye prapra mu yiti fini atantan de wo nyina ye nya katua mfro bia yamfo so de me ba me ho se yamfo fodi omu hu ni ye mu ti kro no mu ti pa ye dazu na sisi ya ayela la sulala ene ya na amanfo atuhu ache we ya no ache mu dasbi we ya no ache mu cement o hwe cement ye di ye adwuma ye ko sresre so nti so mo sresre ni nyina ni nyina no mo ene ya de aye mo san ato aba ya to aba ayi mpanyinfo ye gina ha de water concrete won ya assembly mine ye water concrete ba ku so hoyi won so ye DC no mo gina obi enu a wa stand post bi ada na adwempanti ene egu asebi ye nso so ye ya adwe ya boa ama yamfo akọ nanim akodu ni pempon so ye kwade ye botan senke ye bese ye de Washington DC ba yamfo ye botan senke ye bese ye de China e ba ya ye ma ha ehu ti ye ma kure ehu ti na highest a small land highest a small land so it you hear man kwaso kwa we ye ko man kwaso one kwaso and okay enti hanu e short way ti one yes our footprint we am farm mama nsan ha kokko bebri e be se o my life enti yes rempanyifo enche e bia cleanliness ye beto nsa ye de afremu ye to nsa afremu se cleanliness ye pa ho ntoma cement ya na da beboa ye kakra wo US wo London wo Germany wo Switzerland wo Turkey yes ye to nsa afremu a na mo nso maba beboa ye mo beti ye nka e wo yamfo citizen platform so yamfo youth platform so ye na mase minia na waka sa bebre waka sa bebre na na ma mu yi no se bi nyankopon onye de won shira mo amen na ya na adebi o wa ye da bia ne ye bompa ye se mpanyifo so no ye ka ne se no ye nim se ye kasa ko achi mpanyifo so be de e tie mo no mo nse gidiye aha na sa de ya mu yi no e be bo yi pa so ati ase ni ye diem na mo ye de na mo pe hu ye na atoma koma so so ati ase se no bu amutu ye de esresre ka obi won ko ji se aska ya ko esresre ko bedi dabi da ye de bi that mo no ma nya de mo ani dabi ye commander on yes trade from boss ro boss as na won to mo condemn won shira mo amen na me so no me ka kire me ni Abrokyire fo nyina se me ba ye no ade ma be hu e wo yamfo kuru mo se yamfo mu do mu hu ni support bia na obia no obia wo so bia no cement ba ko e be 400,000 new currency say 40 cities ti bibia ni betima dey akabo mai dey support ya man no ye ba yamfo a ye nije me ba ya no me fa me kuro mu nya dey ensie me kuro ha na e wo me to ye so ati ti me fa me kuro mu nya dey ensie sa ha nya kwa na ha na me dey na me wo me ba ye da bia no ka say boys ni mpa adwuma mu ya kwadwofo ba me AdwenepaheneTv me na ma gina abo me ne mo ba so say ene no ma hu say adwuma ye dey ekoso nyenga sana meso adwuma mu ha no ma ye adwuma no unu say ye ba ya na ye me ganu me kasa keke Ghana panyifo da bia wa Abrokyire no ye nuanum bi mo bloggers no ebo mochi so ati ase na chibo no ye say fatin de die emu man ye fatin de emu man ntine ya ba fom amamo ba nye say ba fom amamo de a na mo say be de enim aba ba ye fom cause e kokromuti power mo hwe afia ba to fom munia Ebon pa yese bia be amen na panyifo no susun be dey ebetie onu mu nsem amen na ne ekoso kromo bia no e da tudwa amen ebesa to afasa iguso ye adwuma ekoso ai pepe ai yese no yese mbo fom e fom a ye boy na bia se kekuru we fa no fom gini adwuma se kekuru dapo boko dia so gini se mbo na ta ko we boko sa mo boy adwuma mo boy mo nyina mo be yi eti sara ya ka no aha AdwenepaheneTV so ati ase mo ba so no subscribe to YouTube channel na mo share say na down the video bi aba mo sabeka first the akọ you so ya bo adwuma the second one so ya dey eso ejinam ya bu so ya bo we enye sekuma o hu no sa no obi eno adwuma ha ye betua ne ka obi atu etu ho acha de adwuma na obi and the wire deal. Yeah, the be a na you yi kakra na man for you kakra. E show do. Yeah, show when you free ya. In the penny boy djuma pa. What you say? Say na ye kan panyimfo no. Septa frache, you say do fruit ya pa na ye dey eni piano. Sa no we ye kosu nyina no. Esa mu support. E na ese obi obhwe video we su bia no. On fa sa akwanya we su no ntu yamfo so fo. Because obi wo ha septa frache mlantie betwa hye ya. Ye brother fo mpanyimfo ye twa hye o ma ye adwuma we no.
Omukoye na no bi so abeya enyamla semayede esi nchen na se adwuma no be ni nyina na cost 90 e ba no sa na ntwa yi timi nua wo kuruma sei e na wo bre eye se adwuma we sei se bita frache wonko sere enflu go wa no nim se ade a wo ye na bebo aman no enu ntina wo ye de wo ye ntina futu semben e na so betimi aka e de ata eto Adwenepa kakra me kan se ye ka development a ye nyina ya sede se wo ka se wo twen se sabi aban emeye mawa aban ya otinkna ibi kana de koso wo mpatam no hu nti bridge we nya sure se akufo ade betimi ade ama contract se ye mesa bridge we eye timanfo no ya sede se ye bobo ya ho aka na itimi ye nti ye development de ye nyina ya sede ye me ne ade ya sede nti ye maburu na ye so ye wo ha no ye hu se eduma bi nkoyi a ye ntwen ma obi meye ma ye say within your rich nko ade a ye be try say be den ye be ye wo hwe adwuma ye a cavity we contractor bi na obeye kwan na ugya ne ho sa cavity contractor bi na be ye kwan ana oyiwie no kaye na surplus ana yakofa ana yasesra amanfo wan so buy 1 cement 3 bars ye fa penyin ba kon so ye anke pojo ono so me cement 7 bars Pentecost asole o ha so me cement 5 bars and so de but kakaka the way ye na cement na so e be jane ho na yasa kokurum after the adesede koto manfo ni se o momre o me ya do enti development na ye ka se trans ye atwen MC atwen MP atwen president ene ye nya man be say enti ye de atwen ho se nchida bia ye tabu de a amanfo enko afuom no sada bia na ye be koye patem da bia gata bia ifi na yakoyi da bia ho afu na yakodo da bia ho nkoyi na yakwakoye adwuma na ye start be 2 years ni se ye de hu pictures kire wa bebre ya ye adwuma na bebre gata sakase kaveta kase na abu na no obia me ye kra no ye na yetimi digi sky da yakoye ye wo hwe yamfo suan kwan finfin ho a na bridge na bua ma kwan na close eno so ye to MC enim na MC so me cement ana ye ne boys kugina ho a ye feel is a portion of bridge na na abu no na aye kama enti dwumadie no ye ntwen emma obi emeka nje sa aban me ye enti ye de ye be ye but adesede ye de to ni pom wo yamfo enim se dodo na enya hwe na dodo na so na mfiye obu ho a ne fichire pa afu na wo kan asem na no kwa afa we de edu batem ene wo ko yamfo mpetemu a first na obi dwale a ni hunsuo no efa mante na manfo titiem ana ye ne na nanom transe ese omonye nsemra na yentu soka we nti wo ba ye otum se yamfa dry obi adwale a ekwa menem ye ne na nam ko tanka na nam hye sa amra no nti ebi muso nye omo nye na wo ka kire omo a ene atemdie bedu atem no but ene so mu ya bem sa atemdie ntumi enka se obi du atem nti de se wo ye no ye da obi jai eno a na ebe da ebegu so aye na ade ba ko e me ya ne se ye won sama so okurum ha tete no na ye wo tankas anko sama hwa ankurum na sama fo na okurum na omo nyomodwuma zoom line fo a omo okurum ha no omo sola ahomache 430 emo be 5 o'clock na omo pra okurum awie ba omo pra nwie no onko gata na me dai esa ifin omo sola ntem because of so okoye adwuma ofro enti sa time na wasole no ontimi nya ekwan no nya adwuma no yie enso busum so na akoja ketua na gata me dai ifin gata me ifin a yesu etimi ya na ba akoye yesu akoye a ye nan obi a mehwe esu ye but the oji aban ketua no ono so ye onye ne ye enti o se stakeholders e ba behwe zoom lion fo adwuma den omo ye se fata se yetu omo ka na yetua se fata se ni kwase yetu omo ka ye fo mo ko trafie na ye pedi pa omo ye ready se adwuma no ometima ye den ometima ye adwuma no anya sa de a because ya de guso e ba no obi ni ma da efindi ya ne foforo be den be ba obi ni enti de ye kan nyan se stakeholders ene nipa nyina yi nyan transe na nipa bi omo ye adwuma de adwuma bi ahwe omo se omo ye no omo nye adwuma ne yi ayifo no nsama fo no omo nya hwe eno kre omo nya hwe wo de ye wie a me do beko eno a me frɛ ba ko ka kyene se me hu ba bia obi fikyira chi e ho aye tantan me friends nsama ka kyene se onko ye wie a beko akɔ se enne omo ye adwuma no a omo nya adwuma no arho pa ana yade ne so ba ebia na panyin na wode woni tu no so ebia na wote nkran ba bi onfa ho yade ne ba wo ne bekun ntia de ntina ye anka se mo bo e ho na ye nye saa mantem mfi no bola emene ye no even though say ye ni
site baby ye yesu was a had ye ho na ye pass into bolagu but all the same no ye will refuse them wa aye to bolagu ho but boss obi ne feature achi no hwe bolagu ho kan na una opekru ni yi una obekru ni yi ni abona na we din na we kura ba ye no o wa mehwe oba ka so be ya fu yesu ntimi anye ya fu obi antimi nye ni yi sa adwuna to nipa bebeji nti no ade bia wo ye bia na e bu abem but ye tiase ye num so e hum fran ye ye adwene se de be ya ma yanfo ne ne patam bia na ai kama me ye be ye ya kian ne se nananom ene stakeholders na aka no e be so ya sene na nka ye cement nka guya pu ye wi de be ka bi enke da komo mo e se akwela la sulala ene nipa bi e bobo akraka ba ye kaka bi so be nya no ye de be ya adwuma ye ba ye wo se nsu da ha nsu e obi na obi adaro ma no to nsu mienu se yenye odema enura eno ekoye adwuma wa ha odema nsu mienu na ya nnom na ye de ba se na ye de ba asa dise no so no ye mu bia yi kakra bi e wobutum no esa de koto nsu mi wa so bia na ye wo revenue bia e ko ba bi because kroma ye gi revenue wa ha asam na gi revenue nti sa revenue na asam na gi no but kroma ha yanfo okay ye gi revenue wa ha se na no ko market na ko kutwa na ye gi revenue ho ye gi eso revenue no e ko asam le ho a adwuma se ka be ye no emeye ana ye si be si market ye si be ye we a e wo se ka ye nyina na ke trans na hu sa ade we ye be boa enye so obi be tsan ne fie na ye si funeral grounds mi wa so ye per hospital ha no be ko si funeral grounds en tasumu say ye per hospital ye si funeral grounds nese hospital nese omu simple ma ahomban bo no nya adwuma hospital na here first and some be si funeral grounds wasi but here the case say ye si funeral grounds okuruma mi wa so here hospital nese omo ne je ewu no just say bien nim so be si funeral grounds abla ye here hospital just bien nim doctors aba mu here bangolo mu nya bi na ye si funeral grounds and tasumu market kase I was say ye full renovation na ko si 6 unit market bi fichire ha TSC market meanwhile baby da de na ye bi ekomu no ye nye renovation amafo jom nan amafo fam ma wo ho hey yes e ko so ano de ne sa market ye nye renovation na ye ko si foforo wa ha e no so ye ko say atene ho e aspect of the community the worst community center na I was say ye development no because of area cost nti na ya ko fichire ye development nti I was say ye nyina ye bam ade bia wo penyi bia ne hu sa ade na wo ye no esefata o sefata ansa na hu sa ade na wo ye no ye nyina agya tum say we di eye ansa na wa kwakoye enti kakra bia e betimi aye de abo yanfoman de bra se tente ya inya cheso atiefo me nua kasa bebre na we de meginam kakra asre ye mpanyimfo mo yanfo kurumo sei ye wo hene ye de e wo kurumo sei ye won sanse bebre be wo kurumo sei a sai bitafrache ahemfofo no ne mo mpanyimfo tumi ye de etonton sanse no ye sanse no wo beto ye no be sai ye de agya ho akọ nti mpanyimfo mo yanfo kurum no sai nim guase ba e kamo wate ase ese panyin na oteno ma ye we nanka no ye bu nanka mefo a wo ye de oka ho nti sai mpanyimfo no enteno ma ye nwe nanka nya omo no de mpanyimfo mo yanfo nim sai kasa e ko akiri no de mbo de mbo tie nsema ye de ye ka no sai bi nyema ema ye kuro no enye se ne da bia ye ko a ye beto no sa no ye ba ye no sai bitafrache me dem ba se ye ba be support ye beduru ye no me se cement mu use no nya de be so ye si bia so aye da aso to kakra AdwenepaheneTv betimi no ye da aboa so ate ase nti me nwa no mu nyina ye da e bo adwuma wo hwe enioma e koso e wo he ya sai bi bia nti obi aka wo obi nti obi aka emrante bi wo kromo se ya omoto mu asi wo so mba ye adwuma ebi mususu wo ho a omoye mo adwo so mo nyede omo nya adwuma utimi firo bi se omo ye adwuma na tua na ka oma wo hia wa ma biskan ko twa bi ene ade de hia omo ba hwe amrante ni sabi ye sister panyi a wo gina se ya ye papa panyifo mu gina ho ya omo ayere omo atu omo asi wo so mu ebu man ni yi na ye benya nipa bi mu a omo san da kasa ti omo ba de kakra metima aka ada kire ye papa panyifo ni sister ne ye brother si se ade bia wo ye bia na wi asate ne de ye bediu ba ye diu no na wabu ani aye de eguso ewura wasoma na afa ha na aye de na pie nim se nuanom so mo wabu kire so no ehwe video ya ye yi nto bia so be support kakra ne ye so atimama mu fo no so no mamo mesen no because say na ekina bi no yentimi sa e mama meto so aye AdwenepaheneTv so eguso aye bo ayepa fa abotifo no o ma ya de o se yanfo wo association bi wo US yenua dada ne dano Kevin Jemfi okay na enuma bi a yebehia bia no we say yanka nkyere no because omo fa adwuma kase bi esemu ni so
the esa o kan reach na na ko say bibia na ye kan kire omo we ye mo mama ne but ya for development na do makoma so bibia ye ko ye gata kese bi wo ha na ye hia bako omo de 1002 ma ye ko han bako e ko yi gata na e bakrum asi contractor na ye kwan minim kwan fa so ye kwan na e no carpet na si ntenko bi na o say ye ko pie e kwan no to ba bi ni nya na baabi adu ne nipa mfa na ho de ne se machine omo an ye ka kire omo a omo diska ba ya ye ko han sa bako no ko ye se ho dwuma ni nyina free ho minim se ye adwuma ni free ho no nipa eti ho ko asate esa ho because ebi mu jo omo na ho but ni nya ka adwuma no ho nti ye no ma ye nua no mu wa Abrokyire omo ya de papa gwa ya fuma but the here ye ne yanka se eti ha no sa because ye nanka se eti me to ka se discipline eden na eden ekuye ko bebi na ye mfa me ho obe ya me ahwe o ba da ben wanyi da ben na we be ye wantimi anye wo te sa no ma no a na obusa won se nko sa nko fu e se bi prene so nti omo da sole edi nom kwan because ye se ye be ye kakra be betima ye bia no ne ya ye ne ye ko so wonya mi ono na ye ne betima da ye ne ye doso ye doso pa ye na mese no ye be almost 40 ase bebi na ebi ko school and ebi so ko moduma nchen na mo ntimi ama ba ye full house ye ka se ye kan ho boma ba ye gata bi ho adwuma ye ba na esim na enyia yi enti ye nua no mo Abrokyire dada na doma no anke Paul omo nyina ya de sampane omo nyina ma ya de pa se contribution am de boy amfone de ye da mase na de video so be du bia na jamfoni bi o tire nka bia no won bra na kuntunu hwene a tia na ekọ eden a okọ retirement a be wadwen se wo befie no na sabi nipa bi na aye kroni yi mayen twense MP mayen twense minister mayen twense president ye enta se bitima ye de bitima ye na ye nya big development no school dan ma MPs ne governor me na gidigiti se bi de ye fa nwi ho because sika ye ne to credit egu ye fon so ye check you sa sika ye bundle Ghana had bundle so de wote amana no nim ye buba ha ne bo den pa buba 5 days bia na buda fon fa age enfa so bia ma so enso amanfo gusu ana de o moto no go 2 weeks 1 week bia mo to 3 million very good into buba wo hu ne bo de wo wote bo janga on to sa ba ha ne bo de sa sika ne bituma bo ano keten development bia so bia no yetimi de aboa ye nuanom so omo nimont ye nuanom omo ye dimo nimont last year omo kan mo bom edigi sika be ye Yanfo street light ndi wo here Yanfo street light no e first na ye po bia ye 11 so omo 22 ye Yanfo omo nimont ana edigi sika se omo so contribution omo de bo community no enne sa light no nim se this year so omo de amofa ade foforo de ese obeni so se afi so mbe ye omo target ne se ye bia no omo edigi sika akra na omo de aboa Yanfo development enti obi bia ye bia no sa wo se kro we ye wo ha ana ya anwo ha kwa na obetena ha ye ma aha dadwen den enkoyemu na ye develop kro no ye ka se ye tena se akofre panyin bi se ma ya panyin no bia na dwendwen no kwa no e bia na ye high e bia na ye high enti ye besere se be bia bi nu se wo video ne kwa akiri anye na obenya viewers be dia ho e kwa akiri no be wo bia te omo Germany omo wo Tukai omo wo ba bia wo ye Yanfodi nko ade a ommra sana amafo na omo nyamra omo wo tugu kwa mra it's not there na Jamfi kam akra adwen pa TV ye de soso ne se ade ba kwa ye observe we kru de man se ebi mumu aye ebo mumu se timamufo na omo ye stores wo kwan no ye observe nkrofobia o hye ne bola ne si ho ensu oto a no apre ne ba kan kohwe egum oh ya hu bebre na akogu gata no di mrika no makohwie bottles no makogu de akogu gata no ya ban fort eno nya ban fort ye ne ane ye boye ho abro ti yesre wo mo ye sa ne mani nyina se ko mu yai ye na nam so mo di kokko ntiani eno mo di CCC community center ne post office ne ne ma bi yeso ye time no di betumi aya abo ya mfoma bia no ye gusu ye enti ye beda se de o kan sampeni dada ye papa pojo omu nyina ase ne so do maso yase na sa cleanliness ye dwumadi ye de koso yeso mo so ye nyamu ye beda mase se mo ba ye no mo hwa de fefa ye ya mo anyi moni anya ne mo pe okuru mo anko na emu mo pesa amansan ye de ehu obi o tu kwan ba wo de ne kurokura besi na so de wa anya sa wo ba se de okuru mo tie bia no se amansan ye de enhwe enti wo so ye da wo ne wayi onkrofo a no mo na mo nuamo ye da mo nyina mo ase yakopon hisa mo na mo ni so ade hunu na enko soro maye ye da obi bia ase
Atiefo se na ye ka no me nuanom ayede akasa yie pa what you say septa fracture se panyin believe a na nsu ayede nsu asa o makasa yie na menim se obi a wo tie video we se bia no ebe fa mu aba ehunu nsem a ehia yamfoman adwen yesere mo me nua se obekasa kakra Because man can be there. aha Uncle Cranky. okay yes More fearful. When you do my palm, that's it I mean, Chiramu. amen And I do palm 1 year. What person you create it to sir Yana, many badges but be able to be able to say, Hannah will free, sir Hannah will free no. At the air will be a new, but you will free, sir. Vincent bra. Timon phone, a fan. I do bunny wood too. Someone else say the kind of system is working, a system working, but Nipa na won't mind Timon phone, Timon, and Emma system and working. Obi found say, we are ye. What you want? Not what I say. Let's say we are we know. We are we. What you want to Nipa best say? What my best say? Let's say now by fault. We are catch us and you're not there. Young for you. Na ye. Ona na kwa apia penso kra wanti ma ye yamfo yi ona ba ye yamfo yi wani aban eye me wo ye ye te ha ye ne aban Sir. aban ti akra wonte abi nti se unya yale no ha aban be ne bi wo ha no Dabi. nti hwan ase de wo so hwe Ti mama mu fo no. timamfo no ba timamfo no so na di kro na bro Adi kro na bro. Ne so le ye say blemu aban. nti eye ku kakra be mato mo si wo ye adwuma yo ba na nchi da no yesi enkwafu Atuma ya kai na da commander asimaye. ati yesi enkwafu enkwafu mu no oti fie enen kan chi da obetumi aboa ma yesi krom ati krom ye de kro ni behia omua oti fie na ade sa ya awerho ne bakora ba bi no No, wakodu fie no be samna na be fa sinema ko asemo. ko na nansa ho Wan tieska amfa me boa adwuma no. oba na sa be boa no Na o say pamo ne ba ko na no. nansa ho Na ko la juma na akoye nti ko disika foto sinema Enso wo na utim yale ba so utim. ye di wetina kroma krono enkoso opefe enkoso ye nya bida nti yesere mo se kakra ye betima no e dia ho den ye ona waka no wonso moa na sa adwinfin no onyi fruit because okokokokokwa obeba because takrabo no owu atakra de baba na wu a obeba Atiefo ha Adwenepahen TV so me nuanom akasa. Ene kra de me da Jimmy sem. Etire me nuanom amwo akwantum. Ensem a mo kan yi aboma baso bebre. Se obi ya ade se bi. Se otopi ota ba kompo a me nuanom so moni ayde. Omoni aso. Ewiase nye obi na ayade mana owon kaye. Ba ye nuanom yi eno amwo ye mo nyina omoni aso. So moni aso de a na yeso omomo akwantumfo nyina ase ene mo opiafo. Omo so de edamase. Ba ya foman ihia man no. Se man no be de ebeti agina. Me ba ye kemisa akotena kan akotena sunyan ba me se metena me kurum what you say because this kuntunwane a se ni kan na chia na ko tiesere mo timama mu fo no so no mommoa na man no koso na ka we na ye be yi we na ye be yi na eto nye de eto nkara ai Adwenepahen TV so ebi so aye board duma dan the video bia be de bebre mo ba so a mo subscribe to YouTube channel no na ma share yada ma se ha ya amfo peace out.